Bia Kamal Kanwa Online TV channel and Malawi Canadian County Linka Rhino Guasame Kanwa Online TV. Nwaga Lera Mekaneti Kokin. Leren Beja Bana Linka Jan Guasame Dworka Queen Mani Mentin Content Mask Well and Chalka Tramadol. Wang went to Mountain Matka Well Chalka Tramadol wa Luke Long Kado Misha Ngechagua. Wakan La Wikan Kapamas Ski Clinic Care Hospital Bikarodium Jako Baumika Wala Toka Bikan Kamat. Wakan Chicken Dobadana Chalarke Doctor Kimnishika nagu ala prescription dan la kam karan ko jin baji jogono well ma sen ne ko mi cha ponu cha jegjoi wa shikana guren kan rana jen bo kok bo well mo be ko ka kore be jamat ala weng tongwan katato shikana kon tin chala den go de lat kan ga jogono ma do wal ka weng tongwan la rana jogono jin be mat ka run wang be mat ka tiang ki be mat ka shang dar ka dong be mana wang kel onta ma chala do kan la kan shup ko ngwan ki do kero la kan ka yor kel wana mo no ngarik tongwan ka keri sa mi chala chala do chengwan tungwan long shakanak wangwan misha mat ka wel shalga tramadol wajan bejanwang ka kore betekaring medire long butu kaje misha moy ke joyen gwasamo ka jen wel dana shaman mi shalga tramadol lanada dire long kan wanamo ba shu ka be shemana shena ngaje dol wal kamen butu ngada moyo misha jo tumdol wal be shwajen liade wa chaje de tum ka jo dana shajalat kaje anyong me tin gwasame sheman nenten kontin sheman ngwane ne kontin mask walto to wa ken gur kan ode kan ngwane kan katit ko mishran mi jain la meda ka tramadol wajan la dik kayo ko kore bo ben la lia cha peng mi long kan ngani enta ma chaji ka no man naka ka jan gwasame wa naga tramadol wa ka roy mishalat ki ka jo mishalat ka kwingon ka do bran de jamat ka je wa cha jan nogo de jamat ne tin kon kwirun ken ena gan mato mi wedwel wal ci ka kan ngani to wa gur ga jen wo ba de kan ka rama di kel rama di de mo jarama danan bi wel mo tup be ja kam ga de mo be ja kula mat mo ponye te ka jui ko tramadol wa wel mi jeg mi cha gur no de jamat ka wang tongwan wa mata point take joy mi di bo let's say dong point dong beja wa wel mo bi mat ko bo point be kula jaga ja coach no la kam karame ret ke tramadol kala kam karara dien dong point te tara dien ba ta me che jien ka jen mi shit kana mo do bdan la wala tup ke je shi jena lat kan tama wa panken kan de kon la ngane ki use walet kan mi jeng mi shit kana me do bdan sha je de use ke je wal use kan je shit ko tama la kana mask ping mi dit wa na moni naga ngane ke yere ngane kan ngane panken ba shi kan lat kan la luang anyo kan de kon mask tramadol bane wa panken mishran che wel che jamat jakarudin ka shur ko antama mishran che jamat bu point ba shu bomb shu goro de kwal ko cha bu long acham dwa ke ji bo che jagu je no jin dwa ke ji la point la jena ton ton ki ringdu be chu te ak do she be le jagan gwasamo chang me be me ter she be jeg dong dire le jeng run mi che kula bag dire kula jigan o point na mo te me cha lele ka jo ma sha la da netin kontin der ka ta danen yerman rudin ka je rewi ke so Sudan ke wi mon ke lu wari te ne rin kontin non ka walda wich ko walati wa yer kan ngane ko wal misha kan non cha gan muto cha de jakob ko wal kano de ko na ngai kan won juyi te ga mo juyi mitede penkeler mishrana ko wala dan ma la mat ka ko mi poni cha baj wa gwana jin ko dong de kel de jamade ka bi mat ka gwade ba ta me cha to ko kan ngane penken liu kan ka jan ku jada mon activist te cha la do re weekend ocean bargazal state everest concern over increasing drug abuse among local youth, particularly the misuse of tramadol, a prescription painkiller easily obtained at pharmacies, clinic and hospital in our will and others town. Tramadol is a prescription of poor used to treat moderate to severe pain, including post-surgical pain. When other pain relievers are ineffective or not tolerated, government can restrict the use of tramadol. Ka jo rana shalat ka jako charge de use. Jo ka doctor no chwa well mi shikana mo chwa je top ko yerang ngani kana ka ngani na me jo ma shalat mo go der wo ka yene dialan kon atilen ka rwai no gwata me en biya ta kamal ban yo je ko la da dien. Bye bye.